Zahvaljujem. Članak 238. Dajte, gospodine Penava, podsjetite me šta je s onom vašom kaznenom prijavom protiv Andreja Plenkovića? Jeste odustali od nje? U kojoj je fazi? Hvala poštovani predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta kako bi javnosti pokušao objasniti neke stvari. Uglavnom kolegica, nažalost iz oporbe, danas čujemo razne argumente pa su istodobno predstavnici većine, poglavito evo kandidat za ministra i bivši ministar, i neškolovani i nemaju potrebno znanje za upravljanje resorom i revolveraši i svašta nešto drugo, a njima eto toliko stalo do pravde i probitka naše drage nam države da eto od svog ega i svog jala što danas nisu uspjeli srušiti vladajuću koaliciju jednostavno ne mogu sakriti taj ego i taj nesretluk, jer eto sve drugo nije važno, nego je važno što oni nisu na čelu korupcije, jer samo tada je to borba protiv korupcije. Samo oni nisu na čelu resora koji oni eto misle da najbolje mogu voditi i nekima od vas to smeta, pa zato sikćete, zato ste ljuti, ali mi držimo svoj fokus i znamo zašto smo dio ove vladajuće koalicije, da mijenjamo stvari na bolje. Članak 238. Samo bi skrenula pozornost na jedan detalj. Stara je narodna mudrost da ljude treba samo pustiti da govore, pa će na kraju svi reći istinu. Narod to voli reći tako da kaže da jezik hoće pravo. Tako se ja slažem sa gospodinom Penavom, jer je on rekao, citirat ću ga, da je oporbi žao što oni nisu na čelu korupcije. Dakle, vi ste na čelu korupcije, a mi prema vama možemo samo žaliti što nismo. Dakle, vi ste sve rekli i ja se slažem s vama. Kolegice Selak Raspudić, to je bila replika, dobivate opomenu.